Bayar nggih. Apa ojo? Bayar. Severang litro emosi din ganyan di dokon. Alam ko eh. Ola, horna sale son. Orang saleh. Nyon, butuh orang si Dion dapat tuh. Ola. Lewat tuh nak kini si Julu ni mak sornopaan. Ile mo tuh main na catatan ni utangmu sisa bulan non. Itu dia beko bukin utangmu. Hah? Sampai pikir ni baru ni. Sudah, aku sempat tuh malah kaya do ikan asin ni do kasir. Ibu kau tuh sih. Ay do memang Pak Ojo. Utak ko do memang sudiyon ni. Aro sudi majalon. Horna sale son. Ai sih na semua si mak ucok. Kau mau jusuk kujo. Ai boleh do hebek tuh sa lengon. Si tiak gajin lu basa ada tuh. Bahasa mah pula ikut sampai baru tak kosong non. Hah? Itu ngang nang mebenawi mo si. Dua musim ni masuk lebih nakin. Oma itu patudu juti don. Oma sudah utangmu na sebelum ninna. Ola na pasodora lewat sa Jolo Jebune. Memang ngajak tual no mabayar. Ngatanggal na to. Memang tiap bulan do bayar. Oke, pas may tiap bulan. Nah maksud kan huledo tuh terus gaji tiap bulan. Masa pelik marutang tu di biko hepengi. Ina maksud tu. Masuk ni namanya sukut to dengan. Unang itor sa patoko ni mo si sukut to dengan. Oke, alus saja. Suku-suku kirakin. Suku maju ora. Sedi ora lekko to hepen. Mau nggak saya diulit tuh? Mak, saya dia membayar orang sekolah. Saya dia membayar galut tiap hari saya ada. Kali 30 hari. Nggak sedia. Hah? Dia jadi geleng musa dari sedia. Hah? Ada bido koko. Membayar uang listnya lah kok sedia. Pero pe uang sampah. Sani do sudah kan? Dang do pe membayar listrik. Ai. Dang do pe musi adong ulaon bula dong mangudangi betu pesta. Hah? Dang do pe musi adong sitikiro na marasahe. Sani do sudah kan? Maka na suku na dengan ope utangon di botoro oti don. Nah kurang belanja tiap hari don. Isurati deh. Dia boleh papungu-pungu tuh sebulan nggak sedia. Maka nang tersemosi sa patoko oto suku na dengan. Oke, pas mau ngani dokumennya petor aku sudah. Hah? Abi lagi marutak ko. Ano suku mo jo ma ucok. Ay dang saya ro hebeng nolen itu ho. Hah? Saya di gudang naik. Ikut sampai marutak ko. Dang sai, dang bui malo-malo yomu, dang bui bagi yomu hebeng nolen ini nasa tiki. Wala madoko do di botoho na pa ucok. Dang di botoho mabagi-bagi ini mo. Boboto na mabagi-bagi sudah. Boboto. Alam na wala madoko do di botoho malo. Bol ho babalik tu ho. Ulen hepeng nen lem mitu au. Ulet tu ho. Ho mapargunahon ni sa bulan ni. Mampu do ho, sanggup do ho suku jo. Buah mo saya dah masuk mau coba biar mau perguna ni memel jadi sudah. Nggak mau lulu hepengi. Tu mesti balik ko. Pokok nama malo-malo hepeng nulu ni. Ilo ngain. Nung gabi ko sono gudang utang. May laiba. Usuk ko majo ho si Pak Ojo. Kuwapi utang sono tiap bulan tu si sornopi. Hiado tarbongkar tu ho. Hiado upay ho di hutan. Daun kan. Memang dang teri da ausa dari di berenge de. Da tu dia nang lawan narwana de. Pas mahole sa Jolo Jebune. Tu ho may pasahat. Mungkin selilingot di botora. Di boto itu di naruhana. Maka gabi tu ho tu pasahat. Kaya bisi musim di biko tu si musim. Pokok anak ko bote. Kanili dia sini hurang terus ibi. Kau utang terus. 100 juta bila ko sa bulan hurang do terusi. Siapa tahu. Ang hepeng dudat ka cul malubian hurang do terus. Di bayar mo bayaron. Ko mabayarin. Ba sige biar orang bayar. Orang mau majalo isi silapan. Wala na ako mangan lain. Do mangan lain. Oh, itu tuh ati. Maka ano na tersemosi ba. Atau utak ko nila butuh kipe do mau bayar. Tabo mahodo pala pas itu ako na mabayar. Oh, itu dong. Tapi yang minum ya tuh bulan daun ate. Atau musuh ni anggo utak ko nila butuh ki. Wala ba bayari. Ala kan wala minumi. Ala ngo nila po masoropi. Oh, huli pe masugod. Dah huli pe masugod dah. Sabay pe mabayari. Ang mamando ko sungo ni malodo ho. Pabuat ho utang mo dari lapoto ka malodo ho. Alam ko pala wala sonon teremos na kanikot ho. Isa patok ko. Uno pala mo si butang ngo ko. Do pe mabayari no sugod. Utang ni ba. Magkawajiban mo do memang mabayarin. Muha do pe marsuk. Memang ko mabayarin. Ngado bibeng mabayarin murugi do pe. Ibudok ko utak ko ni buto ka sudo to mangurugi bayar dong ulo. Do ko to ra manginom eh. Ojo. Ay nasipi horo kalor na buderi. Sungon na limaso nih, tang semangat. Tang napotak korong. Ako maucok. Nang napotak na lari do. 275. Tapi keluar opak 2.
Mate. Turdaputannya kita sopa angkai nang kepala 50 lebar. Tebuhi marai kan? Bah, mulu pola noroham sopa tangka dapat tita 50 lebar. Bangga tu buhi bida. Ah, itu mula mai tato tu huta. Di huta mai tinggal nangi. Kata orang modal lu apa gara sudah noroham. Ah, masa mulai tuh ta? Disodohi di pinggir jalan at tebuk juta. Tuh, kami disiru grosir. Terus itu huta, meru tuh huta. Mahoma ucok. Ayang ko pala kung nino ang hepeng-hepeng 200 juta ro sebelum tanda di ko tahu ni tumago dito mula tuta to tanda minta pangarap to kan to tatur may rana mang na mobil-mobil na sekisekin mang na apa capan jay kan termatapat to tanda dusu sa si mari bangar to ba inat to bata turo mga kereta mang na bitiro pa ni kan mang na pario-pario yi tasolong na dalam mo kan tatanda hitatong na baru mula sa pangaratuan do ba maucok Betul situ huta. Ali nang pisongoni, bata tur son lo kami nang pisik-pisik kan. Mobil mang na kereta kan. Sarong pakit teson. Alang ko tuh murang ula. Bumi huta, mangula. Mangula mada. Ale kan nga si bide hitasin ni hutay ngarong mobil tan nun, ngarong kereta tay dotong mang tudi-tudi pinang perdalanin nun. Abu ibe dotong dari bayo di kotaon. Lang ula mula tuh huta. Isodo. Balutong pitur motor ni rok kami mang na kareta. Bajuhor, kali lang ula. Boleh aku saya son buka julak ko. Margrosir aku son. Pwede tu huta mangula. Hindi matula pa mangula. Tuh tahi tama uco. Baru kau utang mo sini pengen terbayar ron masudi. Bigang wangi, 3 juta kang utang mo katwalakan. Tuma sorno, tuma julu. Terbayar ron. Kan itu terus selesai. Makanya tur mulai itu huta. Ale di hutang nung babes sunin no. Nabi ko marutang. May lahita ala nang arong mobil tanok kan. Arong kereta tam sinin na baru dalam mo. Masa marutang do kita. Mangula. Pokoknya lang ulang mula itu huta. Masih utak kipi nang bayar ko. Iko sa pengisi-ngisi mana ro mangalat tu jebon. Biar si bodoh ko pa uco. Buluhukan nung grosir hi. Iko ni mana mesti bayar marutang ro tu grosir hi. Kung iko dakulian. Biar ma. Baik, mau. Mau ngomong ke grosir ka sung ni roy mana ro ni marutang tu hita nang lenom mo. Sementara ho marutang tu mana 3 juta 3 bulan dang bayar ro. Barang mo tu sung ni da. Nang ko pala ni mana marutang sa sung na bali. Hepeng ne. La roy mana mengemis nang pero ngotak puti mana. Iko dakulian. Unang pita kumangan ni mana jebon ni. Dawumi. Sila na mo sila po joke sa bodoh ho. Nang penong dapo ako mahepeng ni rok komisa si opa angke. Nang ulang mula itu huta. Aruang mula itu huta. Isodo. Ba si ko maucok. Nang wala mula tu tani mo akan ada no dapat kipingi. Berarti kalau mau ko mula itu kabel ko mula ma. Kasi merta ko so. Allah ho madabot. Orang boy makatay no masuk mo. Ba, makanya bahas dia asa bolo-bolo dapotan sa lumo, may detong. Maka nakahita dapat takibing. Nasu tadi peheperinga berdibet tidak nasu tikos. Hodo. Kalau marah na pita dang bodo suruh hatta. Ba bikin tanya. Isi. Marang api tu hesu bodo suruh. Ay le sukulan no yung maucokon. Atarara no song ni ber ngaka inay no nakenat to. Sejugul. Kalau marang api dang bodo aja imana do suruh. Apalagi mana kari julo mga lihip.